So let's get right into it. When I was writing this AMA, the pinpoints, I wrote that this AMA will be slightly shorter, but I was wrong. I was so wrong. So this AMA won't be any shorter than others, but still we have a lot of work. So let's get right into it. Okay, first things first. Regarding testing, it has been put on hold for 1 to 3 weeks due to our backend works and its connections to our front end. Because of that works, the functionalities of our app are temporarily limited and it wouldn't make sense to test now. So after the works have been completed, the testing will continue, but this time at a much larger scale. So if you haven't had the opportunity to test, I'm sure this will be your opportunity. Please, Sandy and Davor, translate this part. Okay. Dobrodošli še enkrat vsi skupaj na novem AMA dogodku. Anja je povedala, da je mislila, da bo to malo krajši, pa očitno ne bo. Tako da, ampak je zelo pomembna AMA in pokrivali bomo različne teme, testiranje, lansiranje, vašo vlogo pri tem in tako naprej. Tako da dajte lepo prosim poslušati do konca, ker imamo ogromno novic in bomo kar začeli. V bistvu začeli bomo s prvo točko, to je testiranje. Najprej testiranje se je začasno, kot veste, se je ustavilo za 1 do 3 tednov, zaradi tega, ker imamo delo na našem razvojnem oddelku, v backendu, v ozadju, bom temu rekel, da bo lažje za začetnike razumeti. In povezujemo vse skupaj tudi z našim umestnikom, tako da zaradi tega so funkcionalnosti na aplikaciji, na platformi začasno omejeni in ni smiselno testirati, ker ne bi imeli nič od tega. Tako da po končanih delih, takoj ko to zaključimo, upam, da bo to še že prej, se bodo testiranja nadaljevala, vendar v malo večjem obsegu. Torej, če niste imeli slučajno priložnosti testirati, jaz sem prepričan, da jo boste imeli, tako da 99% ljudi pa tako bo potem, ko lansiramo. Tako da, Davor. Bueno, al principio Anja dijo que vamos a tener una corta AMA, pero parece que no vamos a tener una corta AMA. Así que prepárense para sentar aquí con nosotros por un largo tiempo. No, es una broma. Bueno, el principio, el testing o las pruebas se han pausado de 1 a 3 semanas debido a trabajos del backend y sus conexiones con nuestro frontend de la aplicación. Así que debido a eso, las funcionalidades de nuestra aplicación están temporalmente limitadas y no tendrían sentido hacer estas pruebas o el testing. Después de que los trabajos estén completados, las pruebas continuarán, pero en una escala mayor. Así que si no han tenido la oportunidad de probar, estamos seguros de que entonces podrás probarlo. Y estamos emocionados de empezar de nuevo con esto. Anya? Yeah, I'm learning Spanish, but I never get my cue when I should start. Okay, so apart from testing, in this AMA, we will cover our launch and most of all, your role in it. So without further ado, let's get to the talks about our launch. So what we have told you for now is that the launch is going to happen by the end of May. But by the end of this week, the front page of our website will change and you will get the countdown to the exact date to the launch. So make sure to stay, around and to visit our page more often than you usually would. And after that, after the countdown begins, our go-to-market campaign, our marketing starts to its full extent. And this is actually the beginning of a new era for CryptoUnity. And I'm not sure, but do you completely understand what this actually means? Because it's so important
Because of its importance, we will explain everything and we will make sure that you do actually understand so you can make more informed decisions in the upcoming weeks. Well, the launch date of a product is probably the biggest news in a project's life. It's a milestone and everybody is waiting for it, knowingly or not knowingly, unknowingly. So when the countdown begins, when people get the launch date, the exact date, a lot changes. First, and most importantly, the uncertainty disappears. People then know the exact date. The silent sleeping holders wake. All channels that ever mentioned CryptoUnity and CUT wake and start talking again. All communities wake. People get excited, almost as much as we are. So everybody starts talking again. People themselves start spreading the word about CryptoUnity, about CUT, and the buzz around it, buzz around the app, the CUT, the CryptoUnity starts to get louder. And our go-to-market strategy and campaign, they're there to make sure to scale that buzz, to make it scream, actually, and most importantly, to spread it to new channels, new communities, and new markets. So in the upcoming weeks, you'll see new partnerships, new campaigns on community growth platforms, new collaborations with content creators, and more. So people, soon enough, you will start actually feeling it. And better get ready for it because, rather sooner than later. Ja, takole, bomo kar skočili v temo, katera vas najbolj v bistvu zanima, in to je lansiranje naše menjalnice, naše platforme CryptoUnity. Zaenkrat je vse, kar smo povedali o točnem lansiranju, je to, da se bo zgodil nekje konec maja. Toda do konca tega tedna se bo naša naslovnica na naši spletni strani popolnoma spremenila in prvič bo na voljo tisto, kar ste vsi čakali, in to je javno, bomo skupaj odštevali do lansiranja menjalnice. Tako da GTM kampanja skupaj z marketingom se bo začela v celotnem obsegu. To je v bistvu nek začetek nove dobe v CryptoUnityju. Upam, da razumete, kaj to pomeni, ampak bom vseeno razložil. Tako, kot je Anja povedala, ta datum lansiranja je v bistvu tudi zame osebno največja novica od takrat, ko se je CryptoUnity rodil. In to je največji mejnik za nas in se bo zgodil samo enkrat. In čist vsi, z vsemi, ki se pogovarjamo, vsi čakajo na to. Tako da, ko se začne odštevanje, zelo kmalu spremljajte, ko dobijo ljudje občutek in vidijo tisti datum, kdaj bo CryptoUnity menjalnica na voljo, se bo marsikaj spremenil. Prvič, negotovost bo popolnoma izginila, ljudje več ne bo rabili čakati, pa verjemite, da je nam najtežje to. Vsi bodo vedeli točen datum, tako da se bojo lahko primerno tudi pripravili na to. Vsi, ki so samo spremljali, vsi, ki imajo že CUT, se bojo počasi malo zbudili, ko bojo videli, da se dogaja. Tako da, veste, zdaj je bila tišina, par mesecev, ker smo pač mi delali in enostavno brez tega ne gre. Zdaj bomo pa vsi skupaj odštevali in začeli se bojo vsi kanali zbujati, govoriti o CUT-u, o CryptoUnityju, aktivirali se bojo vsi, temu se reče po nadpišen wake-up call za vse skupaj, za vse skupnosti. Ljudje sami bojo začeli širiti novico, tudi mi že opažamo, da se govori o kriptovalutah, o aplikaciji, o menjalnici, o CryptoUnityju, ne nazadnje o CUT-u. In te govorice bojo zmeraj bolj glasnejše, ko se bomo približevali launchu oziroma lansiranju in potem tudi naprej. In tako da naša strategija je pa potem tukaj točno zato, da te govorice, te zvoke, ki se ljudje v bistvu pogovarjajo, slišijo za nas poznajo, še bolj ekskalira in poveča, rekel, ta hrup. Tako da bojo vsi spoznali CryptoUnity. Kar je pa najbolj pomembno, je pa to, da bomo tudi šli na nove kanale, na nove skupnosti, na nove trge.
Ne pozabite, v 80 državah bomo na voljo. Seveda bomo z našo kampanjo šli pametno. Videli boste nova partnerstva, videli boste nove kampanje, nove skupnosti, nova sodelovanja. Ogromno smo že tudi v zadnjih časih pripravljali. Tako da, dragi moji, skupaj boste začutili končno to, kar v bistvu mi čutimo zadnji mesec, 2, 3 in tako naprej. Tako da upam, da ste pripravljeni na vse skupaj. Jaz mislim, da se najbolj veselimo mi, še bolj pa vi. Tako da, dobro. Continuaremos con la tema más importante. Por ahora, todo lo que hemos dicho sobre el lanzamiento es que ocurrirá a finales de mayo. Pero para el final de esta semana, la página principal de nuestro sitio web cambiará y tendrán la cuenta regresiva hasta la fecha exacta del lanzamiento. Después de eso, la campaña de go-to-market, o sea, el marketing, comienza en toda su extensión. Esto es realmente el comienzo de una nueva era en CryptoUnity. Y no sé si entienden completamente lo que esto significa. Es tan importante que explicaremos todo y nos aseguraremos de que lo entiendan para que puedan tomar decisiones informadas en las próximas semanas. Bueno, la fecha de lanzamiento de un producto es probablemente la noticia más grande en la vida de un proyecto. En nuestro seguramente que sí, es un hito. Y todos lo están esperando, consciente o inconscientemente. Entonces, cuando comience la cuenta regresiva, cuando la gente obtenga la fecha de lanzamiento, muchas cosas cambian. Primero, la incertidumbre desaparece. La gente entonces conoce la fecha exacta. Los tenedores silenciosos y dormidos se despiertan. Todos los canales que alguna vez mencionarán CAT y CryptoUnity despiertan y comienzan a hablar de nuevo. Todas las comunidades se despiertan. La gente se emociona casi tanto como nosotros. No lo creo tanto, pero casi tanto. Y todo el mundo comienza a hablar de nuevo. La gente misma comienza a difundir la noticia, el zumbido alrededor de CryptoUnity, la aplicación y CAT comienza a ser más fuerte. Y nuestra estrategia y campaña de go-to-market están ahí para asegurarse de escalar este zumbido. Para hacerlo gritar y lo más importante, para difundirlo a nuevos canales, nuevas comunidades, nuevos mercados. Así que todos van a ver nuevas asociaciones, nuevas campañas en plataformas de crecimiento comunitario, nuevas colaboraciones con creadores de contenido y más. Así que gente pronto comenzarán a sentirlos y mejor prepárense para ello. Más temprano que tarde. Nosotros estamos preparados y animados y pueden unirse ustedes también. Okay. So, well, the whole buzz, the marketing and the excitement, these are not the only things that the countdown will bring. As you're aware, currently CAR is available for purchase with a bonus as a token of gratitude for those who believe in CryptoUnity and support it beforehand, before launch. But this will soon end. And not only that, the bonus with the countdown will start decreasing significantly by up to 5% per individual reduction. And by launch, the bonus will be 0. So the timer will not only count down to the launch, but also to the end of this last amazing opportunity, which could end even sooner, as the supply is limited to 20 million CAT. So, but there's another thing. Not only will the purchase bonus lower, but the sell fees are going to lower too. We have been listening to you, and we have decided that we will lower the fees before the launch. Next week, sell fees will drop to 3%. And not only that,
You will have a say in how collected fees are distributed among holders and liquidity. So stay tuned and check our main Telegram group, as this is the place where you will be able to vote. Hvala, nadaljujemo z našo kriptovaluto CAT. Zdaj vse, ki se bo dogajalo, se slišimo? Super. Vse skupaj, ki se bo dogajalo, to razburjenje, bom kar temu rekel, ker bomo vsi tako veseli in komi čakali vse skupaj, to niso edine stvari, ki jih prinaša to odštevanje do lansiranja menjalnice. Zdaj, kot veste, trenutno naša kriptovaluta CAT je še vedno na voljo za nakup z bonusom, v znak ta bonus za tiste prve podpornike, kot neka hvaležnost, ki verjamejo že toliko časa v nas in nas podpirajo, pa bodisi so že od začetka tukaj, ali so pa prišli včeraj, pa so spoznali CryptoUnity. Še vedno smo na začetku, na samem začetku celotne poti, tako da tega bo tudi bonusa, bo tudi kmalu konc, tako kot smo povedali, ne samo to, bonus se bo močno zniževal do lansiranja menjalnice in približno 5% na vsakih par dni do lansiranja. In ko bo lansiranje, potem se bonus ugasne, ga nikoli več ne bo in bonus je nič potem. Tako da tisti, ki verjamete, ki ste z nami tukaj, ki nas spremljate, ki poznate CryptoUnity, ki veste, kaj točno delamo, pa kakšen potencial imamo, zato tudi vam potem je prav tudi, da imate največ od tega in trenutno je cena, mislim, da kar nizka, z bonusom še in samo do lansiranja. In to potem se ugasne, CAT gre na menjalnico in potem v bistvu ga lahko tudi bodo, seveda ga boste lahko tudi naprej kupovali, ampak vsak potem, ko pride na menjalnico ali pa mogoče, ko bo na open marketu, se več bonusa ne bo dalo dobiti. Tako da ta časovnik, ko bo odšteval do lansiranja, bo nekako kot neka zadnja priložnost, še definitivno zadnjič, ko se bo končala. Zdaj, ta priložnost se v bistvu lahko konča že prej, ker smo v tej, bom rekel, predlansirni kampanji bomo ponudili samo omejeno zalogo kriptovalute CAT, ker je ni kar v nedogled. Tako da tukaj smo rezervirali samo 20 milijonov kriptovalute CAT in v bistvu, ko boste ali pa bodo to, se pravi, ko bo to razprodano, se potem tudi to zapre in lahko se v bistvu ta predlansirni bonus že prej ugasne. Tako da dajte lepo prosim spremljati, če se boste sami odločili še mogoče dokupati ali opraviti prvi nakup, je mogoče dobra izhodiščna točka. Nižji ne bodo samo bonusi, med CryptoUnity ekipo smo se tudi pogovarjali, poslušamo seveda, kukar lahko, in smo se odločili, da bomo tudi tako imenovane selfije oziroma provizije za prodajo znižali že pred lansiranjem. S tem bomo v bistvu odpravili še, bom rekel, eno tako zelo dobro stvar oziroma bomo poboljšali, kar pomeni, ko znižamo provizije za prodajo, pritegnemo ogromno kupcev, ki čakajo, ki je mogoče, koga je motila ta višja provizija, tisti naš dumping wall še takrat. Tako da naslednji teden se bodo tudi prodane provizije znižale na 3%, kar pomeni, da to lahko pritegne oziroma lahko riča še nove kupce, ki so to čakali. Ne samo to, imeli boste tudi sami besedo, ker se tudi dosti odločate v CryptoUnityju in boste imeli sami besedo, kam potem ta provizija gre, teh 3%, ali to radi mogoče razdelili med vse imetnike, ali bi to radi mogoče dali v likvidnost, čist vaša odločitev bo in jaz mislim, da je to tudi tako najbolj prav. Tako da dajte spremljati Telegram skupino, boste vi lahko odločali in to bomo v bistvu objavili že naslednji teden, tako da zdaj jaz mislim, če bi bil na vašem mestu, bi nas kar spremljal cel mesec. Mislim, da je to najlažje, tako da dobro, beseda je tvoja. Lo que dijeron Anya y Sandy es que, bueno, sobre el CAT, el zumbido, el marketing, la emoción, estas no son las únicas cosas que trae la cuenta regresiva. Como saben, actualmente CAT todavía está disponible para comprar con un bono como muestra de agradecimiento por aquellos que creen en nosotros y nos apoyan de antemano. Pero esto pronto terminará. No solo eso, el bono comenzará a disminuir
activamente hasta un 5% por reducción individual y para el lanzamiento el bono de compra será 0. Así que el temporizador no solo contará atrás hasta el lanzamiento, sino también hasta el final de esta última oportunidad increíble, si lo decimos así, que podría terminar incluso antes, ya que el suministro está limitado a 20 millones de CAT. Así que, de nuevo, ten en cuenta que el bono va a disminuir a 5% dentro del tiempo que está hasta que llega a 0%. Y no solo se reducirá el bono de compra, sino también las comisiones de venta. Hemos estado escuchándolos y hemos decidido que bajaremos las comisiones antes del lanzamiento. La próxima semana las comisiones de venta se reducirán de 9 al 3%. Y no solo eso, tendrán voz en cómo se distribuyen las comisiones recaudadas entre los tenedores y la liquidez. Así que estén atentos y revisen nuestro grupo principal de Telegram, ya que este es el lugar donde podrán votar. Anja? Thank you, Davor. Okay, so now about your role in this. Because we're ready, but we are not the only ones who should be ready, because you, the community, you can play a big part here. So guess what? Time to spread the word again. It's time that you reach potential users, those who would like to start crypto but don't know how, and it's time to spread the word to potential buyers and new holders of CUT. Because as we've explained, after the timer starts, the uncertainty fades away, and the biggest milestone for CUT is announced, and the countdown to launch actually begins. So the days to board the rocket before it launches actually become numbered with actual numbers. So this is one of the best periods to spread the word about the project. So we made a plan and we will help you do that and we will reward you for it. So Boost Your CUT, the assignments with which you spread the word are going to be rewarded from today on. And the rewards will get bigger as we get closer to launch. And don't forget about our referral program. Because the more people buy CUT with your code, the more rewards you get for it. And soon enough, if you will show commitment in referral program, you will become eligible for our affiliate program, which will offer you higher rewards, new opportunities, and you will get invited to become an even closer part of Crypto Unity. So people, the time to share is today, not tomorrow, not the day after tomorrow, it's now. Your role is important and we will make sure you get rewarded for your input in many different ways. So, yeah, Sandy, explain this in Slovene, please now. Ja, tole je tudi pomembna debata za slovenske podpornike, ki vas je kar nekaj. Gremo počasi proti koncu. In sicer bom rekel, da zdaj tisti čas, mi smo pripravljeni, nismo edini, mi bomo naredili seveda svoje delo, kakor ga znamo najboljš. Tako da tukaj pa tudi vi nastopite skupnost, vsi, v bistvu, ki nas spremljate v Sloveniji, vas je nekaj tisoč. In tukaj lahko tudi vi pomagate in odigrate neko pravo vlogo, ki bo v bistvu na dolgi rok pomagala vam in nam. Tako da čas je, da v bistvu delite, da poveste, kaj delamo, da prihaja nova kriptomenjalnica za začetnike. Čas je, da date mogoče to sporočilo vašim bližnjim prijateljem, da poveste, če smo do zdaj čakali, kaj smo razvijali pa delali. Tako da, če poznate kogarkoli, ki bi se rad začel ukvarjati s kriptovalutami, tukaj bom imel zelo v bistvu enostavno in izobraževalno platformo zraven. Tako da čas je, da povemo to besedo novim uporabnikom in imetnikom CUT-a. Tako da, tako kot smo razložili, ko se enkrat to odštevanje začne, takrat gre za res, takrat je to. Prvič, zadnjič se bo začelo odštevati
platforma bo lansirana in zdaj ta mesec se bo v bistvu, bom rekel, ta vzhičenost, ta hype, po angleško se reče, bo v bistvu začel res naraščati. Tako da napovedan je tudi največji mejnik za CAT in skupaj bomo lahko spremljali uro na naši spletni strani in čez naše kanale in bomo odštevali do lansiranja. Tako da dnevi, ko bomo v bistvu mi izstrelili to raketo, bom rekel, zelo dobro se to uporablja v kripto svetu, štejemo dni do takrat, jaz komaj čakam osebno in to je v bistvu ena izmed najboljših novic v zadnjih 3 letih o projektu. Tako da zato bomo tudi mi vam pomagali, tisti, ki lepo opravljate naloge Boost Your CAT naloge, včasih so bili, če se spomnite, pri dobi brezplačen CAT, s katerimi v bistvu pomagate širiti novico, bojo od danes naprej tudi nagrajene, ker želimo, da v bistvu imate tudi vi nekaj od tega, če že pomagate, poveste komu, delite kakšno objavo in tako naprej. In nagrade bodo tudi večje, ko se bomo bližali lansiranju menjalnice in platforme. Tako da ne pozaba tudi na naš referral program, to je tisto, ko lahko komu poveš, pa mogoče uporabi vašo kodo, pa potem imate oba dva nekaj od tega, v zahvalo seveda. Tako da dajte lepo prosim pokazati podporo. Slovenija je majhna država, ampak znamo skupaj stopati, kar je najbolj pomembno, in boste tudi potem vi na koncu imeli nekaj od tega in boste še bolj tesni pri CryptoUnity samem. Kdo pa ve, mogoče čez par let, ko res zrastemo na globalni ravni, boste lahko rekli, da ste vi bili eden izmed tistih, ki ste bili na začetku pred lansiranjem, ste se pridružili in pomagali in ste del CryptoUnity. Tako da, dragi moji, to je zdaj čas tudi za vas. Mi bomo delali, mi se bomo potrudili, da bomo lansiranje v 80 državah speljali kar se da najbolj. Tukaj na drugi strani bi pa jaz vas prosil, da nas tudi podprete, delite to novico in mislim, da nas čaka dobra prihodnost, da smo dobro, pametno, počasi štartali in od tukaj gremo lahko samo naprej. Ahora estamos listos, pero no somos los únicos que deberíamos estarlo, porque ustedes, la comunidad, pueden desempeñar un parte muy importante aquí. Así que adivinen que es hora de difundir la palabra, de nuevo, otra vez, y como debe de ser. Es momento de alcanzar a usuarios potenciales. Ya saben, aquellos que quisieran comenzar con cripto, pero no saben cómo. Y es momento de difundir la palabra a compradores potenciales y nuevos tenedores de CAT. Como hemos explicado, una vez que el temporizador se activa, la incertidumbre se desvanece, se anuncia el mayor hito para CAT y comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento. Así que los días para subirse al cohete antes de que despegue se vuelven numerados con números reales. Y este es uno de los mejores periodos para difundir la palabra sobre un proyecto. Así que nosotros les ayudaremos a hacer eso y les recompensaremos por ello. Potencia tu CAT, las tareas con las que difundas la palabra serán recompensadas desde hoy y las recompensas serán mayores a medida que nos acerquemos al lanzamiento. Y no olviden nuestro programa de referidos. Cuantas más personas compren con tu código, más recompensas obtienes. Y pronto, si muestras tu compromiso en el programa de referidos, serás elegible para nuestro programa de afiliados con aún mayores recompensas, nuevas oportunidades y serás invitado a formar parte aún más cercana de CryptoUnity. Así que es el momento hoy, el tiempo es ahora y pueden recibir buenas recompensas. Así que, gente, el momento de compartir, como he dicho, es hoy, no mañana, no pasado mañana, es ahora. Y tu parte es muy importante y nos aseguramos de que seas recompensado por tu aporte y de muchas maneras diferentes. Okay, I think it's time slowly to wrap this up and get back to the work.
we have to do up until the launch. So I think there was enough information for you today. We still have a lot of store for you. So stay close, keep listening, start spreading the word. But I think it's enough for today because, too much information is not good. Get ready yourself, take advantage of the rewards, because I think that for the first time we are able to actually say that the end for the rewards is coming, and they're not coming back this time, because after the launch they will not return. This is it. This is where the opportunity for early adopters ends, at least with the rewards and a new era begins for Crypto Unity. I think that the timing is on our side. The bull market is coming our way. Beginners are coming, and we will be ready to help them on their crypto journey. We have been building for a long time, for the entire era of bear market, and we're ready. We're excited to start reaping those rewards we have definitely earned. So one question remains. Are you ready? Well, you better be. All from me today. Sandy and Daphne will now translate, but you better be. No, to si tako lepo povedala. Pa bom poskusil še jaz za zaključek. Upam, da je bilo informacij za danes dovolj, tako kot je Anja povedala. Več ali manj smo seveda govorili o testiranju, o lansiranju, kar jaz mislim, da je čisto logično. Tako da dajte nas spremljati, kaj se dogaja, poskusite komu še malo poširiti idejo Crypto Unityja, pripravite se na lansiranje, izkoriste bonuse za nakup katov. Jaz mislim, da kdorkoli še zdaj se nam bo pridružil ali pa bo povečal še svoj izkupiček v CAD žetonih. Jaz mislim, da dokler lansiramo, je to še vse ena taka velika priložnost. In takrat, ko lansiramo menjalnico, takrat se nagrade in bonusi, vsi v bistvu benefiti za nakup se takrat ustavijo in potem bo CAD delal tako, kot želi market v vseh teh državah, da dela. Tako da po lansiranju bomo v bistvu, bom rekel, ne samo še ena menjalnica, ampak s točnim specifičnim namenom, z našimi prednostmi in bomo začeli graditi na uspehu tudi menjalnice same in potem posledično je to tudi zelo tesno povezan z kriptovaluto CAD. Tako da zdaj ste še zgodnji uporabniki oziroma zgodnji podporniki, bom rekel, uporabniki boste potem, ko boste uporabljali menjalnico. Tako da hvala že do zdaj za zadnje 2 leti, 3 leta, odkar smo tukaj za vso podporo. Zdaj je najbolj pomembno. Tako da čas je na naši strani. Gradili smo, mislim, smo ujeli za startupe še najboljši timing. Gradili smo, ko je bil bear, ko je bilo vse dol. In zdaj v bistvu v naslednjem letu in pol prihaja bikovski trend. To je obdobje drastične rasti cen kriptovalut in to obdobje nas čaka zatem, ko mi lansiramo našo menjalnico. Tako da prihaja več kot 500 milijarde novih uporabnikov v naslednjih letih v kriptosvet, prihajajo začetniki, tudi profesionalci se bodo definitivno lahko odločili za našo menjalnico zaradi različnih stvari. Tako da mi smo pripravljeni pomagati na vseh kripto začetkih. Gradili smo dolg časa in smo zelo navdušeni, da končno začnemo dejansko z menjalnico se širiti, pridobivati uporabnike, v bistvu biti prepoznani malo širše tudi po svetu, ne samo kot ena ekipa, ki nekaj dela, pa ima mogoče kriptovaluto, ampak dejansko zdaj pa tisto, kar smo čakali vsi skupaj, in mi in vi. Tako da dajte nas spremljati, če se odločite za nakup kata z bonusom, še toliko boljš, in pa kmalu
čez kakšen dan, 2, 3, ne bom preveč povedal, se že zdaj upravičujemo naprej našemu PR-u, ampak zdaj se začne z odštevanjem, tako da končno. In to je z moje strani zaenkrat vse. Davor, Espanol. Bueno, es hora de concluir. Ha habido suficiente información por hoy, pero aún tenemos mucho más preparado para ustedes. Así que manténganse cerca, sigan atentos, comiencen a difundir la palabra y prepárense. Aprovechen las recompensas porque su final está cerca. Y bueno, esta vez no volverán. Después del lanzamiento, estas recompensas no regresarán. Eso es todo. Aquí es donde termina la oportunidad para los adoptantes tempranos y comienza una nueva era de CryptoUnity también. Bueno, creemos que el tiempo está de nuestro lado. El toro o el bull, como decimos, se acerca. Los principiantes están llegando y estaremos listos para ayudarlos en sus inicios en cripto. Hemos estado construyendo durante mucho tiempo, durante toda la era del mercado bajista, y estamos listos y preparados. Estamos muy emocionados de empezar a cosechar las recompensas que definitivamente hemos ganado. Y bueno, ahora la pregunta es si ustedes están listos. Y mejor que estén. Así que prepárense ustedes también, nosotros ya lo estamos. Y hasta la próxima vez. Well, so Davor, I think you finished, right? Sí, no tengo más noticias. Okay, so Hasta la vista. I think it wasn't shorter, in the amount of information we shared with you guys today, but I think we're getting more efficient. So yay, good for us. Thank you all for listening today to our AMA. See you in probably 2 weeks. The next AMA will also be interesting. On the next AMA, we will know, the exact date of launch, or you will know the exact date of launch because we know it already. So can't wait to share this with you. Please stay tuned and see you next time. Bye. Let's go.